hoće merch biti skuplji pošto neće biti Orionov logo? Ovo je baš onako zanimljivo pitanje i hvala Bogu da je neko i osmislio neko pitanje koje je čak zanimljivo. Dakle, da li će merch biti skuplji zato što Orion neće biti sponsor majici, niti će, ukoliko i postoji sponsor za narednu sezonu, jer on neće biti također na majicama, ukoliko kažem postoji, znači nisam rekao da postoji, nisam rekao da ne postoji. Ne mogu ti još točno odgovoriti na to pitanje, ali mogu reći da je 80% da neće. Evo, 80% da merch neće biti ništa skuplji ako gledamo prošlu godinu, znači merch bi trebao ostati sa potpuno istim cijenama kao prošle godine. Jedino što bi trebalo možda, ali evo to vam još nisam 100% siguran, za osobe koje naručuju van Hrvatske, to je tipa Srbija, Bosna, pogotovo države van granica Europske unije, tu bi dostava trebala biti nešto možda malo skuplja, što ja ako neko neće naručiti apsolutno razumijem, ali eto, ostavit ću i tu mogućnost da i vi možete, pa ko voli neka izvoli, tako da bit će dostupno i za ostale države, ali što se tiče cijena trebale bi biti potpuno iste. Trebali bi, evo kažem, ne garantiran 100%, ali ako bi, evo recimo, i dolazilo do određenog poskupljenja, to neće biti više od tipa 5 eura. Mislim, dobro, ok, 5 eura nije malo poskupljenje, ali ne vjerujem da će biti poskupljenje, ali evo, ako i bude poskupljenje, bit će za 5 eura. Ali evo, ja nastojim i sve kontam da neće biti ništa skuplje, zato što mislim da nema potrebe da bude skuplje. 1.11.2025. kreće merch sa novim proizvodima, a i starim. Kad kažem novim proizvodima, mislim općenito na nove proizvode koje nisu majice i koji nisu hudice.